Ça makesa za sa parti toka na ngui parce que tala mabu baba kutusadidi nkangu wa bakongo bazole lenge na kuna Kongo Central kasi bobeta ya na kuna kifungo ngwao ile tukuzo ziola tuzebi bana bawoto nkangu ina kuiza banani basala batebase wana bamanevre wana porque mwana nsemi kale mkwela kuko sara wangani mutasita federalisme buna ule mwe tela mana sito kwa bana munjila mono lenkaka memono de boabu veve ngena me gongele jaka me yani moma na kusisidi mama kutuluna mama lubono wankaka ukangama hungu ulela kumshadisha kujinga wankaka kangama ndo mfumu ya kindabi kabalenu kahena mudini na hunkatula mutankwenu kabena mundu lenda kunkatula kutino mutasita kuna ule mutela mana makukadiki nanga ntangu kayinayi baminyi kankama wangini wamona ko babinyi bakala ku telefone anga mbuka mundu mwana nseli mbuka bela mbuza kena basi wankama kubunyi na bela kwa mnyempi kuna kala kuli sasa kwenye na kala ngami ko kukwena nga mutala bana bako mwana kubili zinyi la ngami wani wawo mutasita kuna kala wana mbebuna yenda ngeli sala 16 mois banzari sa vutula malgré ma woto makala lutanga mu Facebook mu internet me mukinavo consigne zampana muta mundu mwana nseni zazo tukisalila azazo minasalila zazo tukisalila wabu ya nivo muta sita kwa kinwani na mtoto wa bakongo na bana bena kuluzola bulu ya mayala kaka beno lufotitula vraiment bawoto no bakala batimusi bakala mika membwa sika mana famosi lègue la famosi et tu dois rester l'église au milieu du village donc mono ukena bona vutu kisi ça fait une semaine bana bawoto no bazolele lana zi instructions za mwana nseni babeto ya bana limozolana kababeto ko kabazola ngau mwana nseni ko base kuleni zola ngude ya kumkaziko kusinkezwa andi ukuzola ko mwefe kizoli la pasteur wekikumisa pasteur weki sandore pasteur wekikengo kuzolele eske makalama ko oye kuna eya sita sele eya nawe matebo alobi oye kuna eya nawe bangi na manisina buba zola zika mwana nseni muna zwani kuna kolebwa ya bamboke sambi yanivo mana kukamba kuna boroko mama na mapiki salama uninavunda kwami bandaka kuna nchuku malongo wanga nina hana mesaje kubatanga mimia bazeivu oya kondima agala mokondi se la guerre sera longue et populaire donc ukenavo nange inaliaka ko kimangeta kululomba beno bawonto no lutelama mpasi kwa nwani na mtoto wa bakongo kwa nwani na mtoto mjireto memu nwani na mekutu kwenda kaka mu federalisme mu constitution ya lulu abu ya ina basat desidevo
tufuti kwenda ku federalisme avec les institutions fédéralisme. Capitale ya Kinshasa yena kuna centre ya RDC. Abu ya oye kuya oyo akufinya ntendo wa pasteur, cela veut dire azali ennemi ya mwanamtaki na kutelema naye. Abu